Tonakgolo wa bobedi go fa pegelo ya profensi mo tsamaisong ya borataro ya profensi. Mo puong ya gagwe, Maape o gateletse thata tlhokego ya go tokafatsa thebollo ya ditirelo le seelo se se kwa godimo sa botlhokatiro mo profenseng. Failure to deliver basic services has now escalated and impact economic activities, thereby stifling production capacities of many businesses and causing further hardships through job losses. Maape o tsweletse ka gore profense e tla dira mmogo le lefapha la metsi le kgelelo leswe go rarabolla mathata a metsi mo profenseng. We will continue in 2022 to provide coordination as this provincial government in addressing short-term challenges of water provision. Ba makoko kganetso ga ba kgatlhwa ke puo eno. Re ntse re tsweletse go utlwa premier a re bolelela gore go na le botlhokegi ba metsi mo bokone bophirima, mme premier ha bue gore ke eng se a tlo go se bang mo fatshe jaaka plan ya gore o kgona go fa baagi ba rona metsi jaaka e le one human right ya bone gore ba kgone go kry-a metsi. It was probably one of the worst state of the province addresses I've heard. None of the issues were touched on. The municipalities are falling apart. He didn't speak about it. He didn't speak about any consequence management. He didn't speak about fraud and corruption. Ntate Maape was an advisor to the former Premier Mokgoro. Mokgoro last year spoke on issues of lifestyle audits for MECs. He spoke on issues of a forensic investigation that has been started unit. He said nothing about them. Where are they? Ke dingwaga di le tharo sa le mafapha a puso a le matlhano ga mmogo le kantoro ya Tonakgolo a beilwe mo tsamaisong ya puso ya bosetšhaba. Sentle English, SABC News, Mahikeng.